Tulis ibu ni pi borok ibu pet ini ke video ha kini ke puar tekan ke advertisement halor ke jinglat kam po civil defense but home guard ma. Dia kipos kidan kemba south spa south santli kipos. Dia pet bagi ni video na bosang apkot kenapa fins tu. Lalu ban apply, lalu kat sedang ban apply, lalu kan kelas date ban apply, nang ta halor ka isnam, lalu kan isnam pilak ban apply, kan age relaxation yang ta habi dia bagi qualification berkem ta terterma sangat bagi ni video na bosang apkot. Wa tempat klik shop comment section kam dapat bagi ni video ma. Jatuh mentang ini lepet menyapit company apa halor kini advertisement by David Jongka civil defense batka home guard ma. The application are provided in the prescribed printed form from both male and female candidates who are Indian citizens and are domiciled in the state of Meghalaya. Kemudian prescribed printed form kemudian ma apply online. Kedai apply offline ma. Kemudian hablet support ke office home guard kemudian tengah selepet company ai halor kata. Teng lepet kini kipos kibalat kemudian ke dan kembang saus part time kipos. There are to be filled 4 vacancies in the rank of sub-inspector, Southly vacancies to aspa proposal the rank of guardsman, Katnyotali ta jongki driver, sispa Southly vacancies makini kinon gambatan employees. Pen ni pet pat kanu trek ban apply mo lanu ngila ban apply ni kam prepare. Dia ka trek ban apply ke dia nadu ka si trek jong pana April kemakni application form available with effects of 1st of April kemut. Nadu si trek la ban apply ma tang ba kani kam day apply online, hab apply offline ma. Yang apply offline kemudian yang balik collect application form naki district naki office through district of the district home guard commandant Shillong Jawai Tura district training Stone Makarwat Nongpo William Nagar Rusibal Para Bakmara Ampati and Central Training Institute Civil Defense and Home Guard Maudiang Shillong. Jadi yang balik collect application form naki tigi jaka nadu kasih tarik mah dia ka by form kedai sanpo dingka bang tu. Dia hadir valid collect form nanti bisa leban apply dia kelas dia part kedai. The last year for the recipient of application ban kin accept ikini ki application form jong pi kadi haduk si trek jong benai mi de le ban le kam keluar haduk si trek long ready ki kot kisla ibutan kam the application received by hand or by post kemudian fill up ban submit hi yang ketika jaka ketika office dan ni fill up ban submit by post. Then after the last date they will not be entertained ma kemudian hadin jong last date kim sim show application jong pi ke reservation policy ke halang majulang ni 10% nam taki kasih 10% taki garo kasih jentia but 10% taki garo 1% taki ada scheduled tribes and scheduled castes of Meghalaya 1% nam taki unreserved category 10% nam ta vacancies in the post of guardsman only shall be reserved for women te kadang ke kila reserve nam taki kintairu 10% ke apa tayang tu itu mentak paling lipat company apa halor kini kipos prepare bat la pihak ki kategori prepare kipos ke bang kadang kemba south santri south tam kipos dia ngini pet ki kategori prepare dia kemla yang ni sub inspector skill of pay level 9 vacancies ke ditang south lagi pos reserve ke pos kasih jentia arti ke pos garo ke pos OSTSC kemudian ke pos total pos di south lagi ke pos antara tu daki guardsman ke skill of pay ke level 3 nata vacancies di ahadu arspa prof south lagi pos daki reserve kategori di south light lagi pos kasih jentia si spa kat south lagi pos garo si spa kat light lagi pos OST but SC idai kat South lagi post total post contoh aspa proposal dan tak driver skill of pay level 3 vacancies kebalat de kat South lagi post unreserved lightly kasih jentia nyotli garo unreserved OSTSC kawai ke post de ni ki post jong ki NCE part non combatant employee ke skill of pay ke level 1 ke post ke dan harus spa South lagi post tak unreserved kategori de Arwet lagi post kasih jentia san pun lagi post garo san pun lagi post OST SC sedih nyot lagi post total post desi spa south lagi post jong ketu eki kriteria ba fi dan kam ban jawab ban apply ni ki post the ban kong do should be a citizen of Indian belonging to the domicile of in Meghalaya kemudian gini dang senang je India bekam juru gino senang jong ka Meghalaya kini baar should have undergone basic course conducted by the home guard organization or any training conducted by the civil defense organization to apply for the post of guardsman and equivalent rank driver and non-combatant police government kiba apply yakini ki post jong ki guardsman and equivalent rank drivers but kinan combatant employees kitang ki baladap ya ka di training ma joko home guard kalau ada certificate home guard balik training buat kumjuk jong ka civil defense ma tang kitu kiba dan certificate kila apply mta kini ki post itu mta paling lipat kini ki by debit ki qualification mta ka senam mta ka renyang ke jemare mta terterma mta kini ki post prepare mta ka post jong sub inspector kisim education qualification kisiam pass bachelor degree in any stream from a recognized university kisiam bachelor ma gitu ada graduate kelam apply ni ka post sub inspector tek senam kisiam arpau do arpau senam tem tak SD kan relaxation hado san senam tek kemun arpau senam hado laipau ar senam ta karenjang nam tak SD senrang desi spasan punyo siam nam tak kentai si spasan pu RCM kejing mare ka desi spa max bat ka written test ka dei hado lai so mak am ta ni ka post jang ka sub inspector ka beri tang so di post mak tu
Te nang ta ngilipet pat halor kani ka guardsman. Kini ki pan kelas 9. Te ka senam ka kat nyau du kat pra du ar penyu senam kemat hadu kat pra hadu laipo plus san senam is relaxation tak ST kemat hadu laipo ar senam. Te ka renyang ru kemju hi kato de si spasan penyu siam. Entah ki senrang si spasan pau siam nam taki kentai. Kajing mereka di aspak mak, kerentas di aspak mak. Te nang tapat ki pos jong driver kitu ki syem pas kelas 9 tama ki hapdan ka license jong ki HMV license bat LMV license ma te ka tu ka senam di kajuhi kat pras senam hadu arpnyo senam tak ba taki ST is relaxation san senam kadang hadu life art senam karena yang di kajuhi kumtu kum ka guardsman kajing mare ba kerentas su aspak mak ma di tempat tapat ngelipet ini ke pos non combatant employee kini ke pos pat ki syem pas kelas 5 ma kasnam di kat pra arpnyo is relaxation hadu life art senam kat pra hadu life art senam entah kini karena yang pat ki syem tang entah ki syem tang ST si spa san pu art point san cm entah jong ki kentai pat ki syem tang si spa sa pu kendai cm te ka pos jong kini non combatant kadi hadu si spa sa pu lagi pos dia ka jingmare kadi aspa max tama kamtan written test lor kani kamtama kamtan written test tenta ke scheme of recruitment test te kambal batahi mana kumtu entah kani ka pos jong ka sub inspector SI ka jingmare di spa max written test Selain Pak Max, entah interview san po Max, total saus Pak san po. Lagi pos yang ni guardsman driver bat equivalent rank. Ketua jemari ars Pak Max, berapa time ini gitu, return test ars Pak Max, bat interview san po Max, saus Pak san po gitu. Dan ta for the selection of drivers, separate list will be prepared based on the total marks obtained in physical fitness, written exam, personal interview and driving test. Dan ta ki pos jongka driving test atau jongki pos driver kindan ruka driving test mah. The driving test shall carry a maximum of 100 marks. Katur kena extra marks untuk pos yang driver, si 4 marks. The driving test mah tu. The recruitment to the post of non-combatant employees, katur kajing mare ada 4 marks, kamdan written test untuk ni. Mari sim kelas 5 untuk ni kan non-combatant employees. Dia kadan pada ka written test bag interview mah kata ka ditang si 4 marks. Total marks untuk ni kan non-combatant dari 4 marks. Dia lor kajing pihak ki marks tentang page kajing mare. Kajing mare te kajing mare kadi san kilometer untuk sinrang, balai kilometer untuk ki kentai. Te bang ni san kilometer untuk sinrang bat lagi mentar untuk kentai tambah kicau senrang kiapan poi hapo ke arab 1 minit mah but lagi kilometer untuk kentai tambah kiapan poi hapo ke kat kendai minit senrang san kilometer hapo arab 1 minit kentai lagi kilometer hapo ke kat kendai minit te hadian jong kajing mare hadian fil job jong mare pensa qualify par syaka rentas mah hadian fil alam mare dik syak qualify fil alam mare fil qualify mentak rentas nang ta habis dia rentas mentak sub inspector kidan lightly paper kambala yang ni The written test of the post of sub-inspector shall consist of the following 3 papers: General English, including process gitu, essay writing, drafting, question and grammar, elementary mathematics, power reasoning, but general knowledge mah kita ambil multiple choice. Nam taka post jongka sub-inspector. Dan taka post jong kini ki driver, guardsman, equivalent post kidan consist of 1 paper, kemudian taka paper nam taka tu ki kepada bat jongka knowledge of English, basic arithmetic, basic general awareness. Kani ru kandai multiple choice mah, OMR basis kepada ars Pak Max. Kini jong sub inspector kadi hadu lais Pak Max. Tenang ta jongka ni kanan kembatan empuni kembang kamtan written test dekat bitang interview san Pak Max. Hadien ban pois interview kadai baik kembang ni ken total baik nak mark score bapi ha badai kemare bat ka written test mah. Pinsa syakot interview dah ka total marks bapi mare bat ka written test. TWD bat jongka ni kanan kembatan empuni part. Hadien jong mare ken syakot bat ya ka written test dan interview nomor kamtan ka written test. Kita kini hijing penting berkandidat te lada video jengkli sekali comment section dan saya jumpa.